Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli bualılar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil gazim. Allahümme salli ve sallim ala nebiyina Muhammed. Şirattағы may ayının video jurnalын təqdim etəbiz. Bu ay izgi Ramazan ayı bilən qağılışlı vaqiqalarga, iftar məclislərinə bay buldu. Rəhim etib qorağız. Efiribizning tüp vaqiqaları. Әлки авылында 9 майга bağışlanğan çara. Hürmetli qonaqны qarşı alу. Hacilər məşidində iftarlar ütkərü. Bikmuraz avulunda iftar məclisi. Rayon məşidlərində Qur'an xatimi. Buğa alanda ütkərilgən iftar. Яңа Шашқап авылында iftar məclisi. Яңа 8-ci məhəllədə iftar məclisi. Buğa rayonu məşidlərində təravih təsbihın əytü rəvişləri. Ala taha rasulillah, salatullah. Buğa rayonu Әлки авылы məktəbində 3 may günü xalq bilən işraşu kişəsi bulub uzdu. Bu məclis Buyuk Vatan Soğuşunda xalqımızın uluq җиңү hürmətinə bağışlanğan idi. Işraşunu uyushturuvchi Rail Əfəndi Ziyaddinov, rayon başlığı Marat Azatovich Zabbarov, İspalkom yetakchisi Ranis Əfəndi Kamariddinov, Fanis Əfəndi Miftahov, rayon muhtasibi İlmir Hazrat Hasanov ham avul veteranları qatnaşdı. İlmir Hazrat çaranı Qur'an o'qib boshlab jiberdi. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Hürmetli avda yaşayışlarımız, nagvarımız, Şenat'tan bugün şunday, bugün biz bayram dep сеземizde soğuş uzun gitkenini 74 yıl uzdu. Ama da karamasdan şunday zor vakıgalı soğuş oldu, pek çok kişiler kaymadı. Bizden bu avdağına 130'dan artık kişi yok. Нәрсе деп әйттім? Хөрмәтле безнең өлкәннәребез, ветераннарыбыз, бүгенге көндә без үзебездән булдырганны, нәрсә эшли алганнарны, буш алганны, үзебездән торганны эшләячәкбез. Мөхтәрәм авылдашлар, менә бүген безнең инде тагын бер тапкыр 9 май алдыннан Марат Азатович әйткәнне хуплап, bu мероприятиемizin 9 майда жыл сайын булып турган иде. Быел шул ураза бәйрәменең якынлашып килү буенча алсында бит ураза ошмады. Шуңа күрә авылның аксакаллары белән сөйләшеп, без бу чараны алдан үткәргә уйладык. Мәдрәсә булганнар. Менә рәхмәт моны оештыручыларга, мәктәп коллективына. Менә молодцы, ишек алдыгызда безнең теге 9 май үткән урыннарыбыз да бик матур чәчәкләрдә утыра. Ул инде сезнең тарафтан күп эшләр эшләнгән молодцы сезгә. Рәхмәт үзегезгә һәммәгезгә. Бүләкләр валыйга да бераз безнең ветераннар. Mana kalimat Pak Umar punya Pak Kuza. Ayah. Pak Kuza motorlar işleyen kişi. Mana sizge 90'lı uzun 100'ge жетіп, bizden ise avında Ruzapa var ya mektepte matematik okutuşsa. O 100'ge jetelmedi şu güne. Bir yıl yarım kaldı 100'ge jeterge. Sizge rastlayınız 100'ge jetip 100 yaşında bir kere sıkıcadır diye.
Bizim İmam Hatibimiz da Devlet abi. O indi ömür boyu avulda tertip olsun, avulda iş baksın. Bunun üçüncü vakitlerinde bir aranın şartlarında biz aramızda matırlap, birge kalbuz kırlarında, o indi 20 metreden kalbuz kırında barkalığa, buyuğa, sarjın tutup aytıp kırgıdırıyor. Tın sayın zapravda yapısı traktörlerinin arada başka bir günde iyi pravu zapravda. Bugün biraz iyiler söyleyeyim oraya birler. Devlet abi şimdi sana sağlık duruyoruz. Devlet abi sorak mı? Ben fayda kaçmadım. Şey işleri gelsin ben de yazma matında. Veteran. Dağın bir kalkıvat öğretler, veteranlar mı ne? Avullar kısmı, her mevzusuna jigitler kızlar. Bunlar bizim bir ruhumuz. Unutmamız. Авылның имамы Әлфит хәзрәт Фәттахов килгән кунакларга рәхмәтләрен әйтте. Мәчеткә һәр даим ярдәм итүчеләргә Мөхтәсибәт исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды. Hürmetli Rail Şehit'in ulu. Rabbimiz Allah'ın bizim Kur'an kitabında bizni her vakit hayırlı ameller kılırma çakırar. Şu ameller aşağı, ol bizge yüzünün cennetin bağdayken. Gelecekte de birden bulup rahmet diye, Allah'ın rahmet yapsın. Birinchiden şu bayramni uyushtiruvchilarga, ikkinchidan mana siz şu Allohimizni mana aytdilar bit malayi bilan tura, qizlari bilan tura, yosh bo'nlar bilan tura. Mana bu ati-anilarning qarov, Allohimizni qarov. Qiyomat kunida bek zo'r darajada bo'lajak ishim, chunki şu dunyo bilan bir nindi ish bilan, bir nindi daraja bilan, bir nindi boylik bilan şu ati-anilarning qarovini shog'ishtirib bo'lmaydi. Ben şu endi qiyomatda da şu bir nur bo'lib, şu qarovingiz, şu izgiligiz jannatga olib boradigan bir yo'l bo'lsin inshaalloh. على طه رسول الله صلاة الله 5 май көнне Буа Мөхтәсибәт вәкилләре Рамазан айы алдыннан районыбызга инде менә күп еллар рәттән Төркиядән кайтарыла торган Коръән хафизне каршы алдылар. Быел бездә кунакта Хайри Йылдыз исемле кардәшебез булды. Хайри әфәнде Йылдыз Буаның Хаҗилар мәчетендә Рамазан айы буе хәтемле таравих намазы кылдырды. Иртәнге якта Госман һәм Хаҗилар мәчетләрендә Коръән хәтеме үткәрде. Күп кенә ифтар мәҗлесләрендә катнашты. Хайри әфәнде гает намазыннан соң туган якларына кайтып китте. على طه رسول الله صلاة الله 12 май көнне Рамазан айын зурлап Хаҗилар мәчетендә зур ифтар мәҗлесе уздырылды. Мул табынны Хаҗилар мәчетенә йөрүче берничә гаилә кушылып әзерләде. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli kardeşler. Mana bizlerden indi kitap algan elhamdülillah. Sağınıp kitap algan Ramazan Şerif aylarımız gelip kirdi. Mana nice gün indi buradalar tuttuk elhamdülillah. Indi birinci günlerde biraz tabiatımız merhametler bulunmuşsa Ali indi biraz mana şaraytip verdi. 30 gram kamende ulyaktan da Allah bize sanı bizden elhamdülillah. Mana bizim indi şu artımızda bulgan Haciler Mescidi 11 yıldan beri işliği 11 yıldan beri bu mescidimizde Ramazan Şerif aylarında iftar meclisleri uzar elhamdülillah. Şimdi her yılına münasip hatimge bizden Türkiye'den bulan kuraklar ile bizim Mehdiye tarafından verilgen Türk kardeşlerimiz gelip şu şehrimizde elhamdülillah hatim uzduralar. Hayri Yıldız degen kişi elhamdülillah anın silahı bu insan da ol 5 yıllık temençiliğinde bulgan anda da gelip nasıl hatim uzdurgan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İsmim Hayri Yıldız. Bundan yaklaşık 10 gün önce Rusya'ya gelmiş bulunuyorum. Brunsk'te Ramazan görevlisi olarak görevlendirildim. Bu bir ay içerisinde burada din kardeşlerimize dini hizmetler sunmak, mukabele okumak, işte Ramazan'da teravih kıldırmak, teravih hatimle kıldırıyoruz. Burada insanlarla dini konularla hasbihal etmek, dertleşmek, anlaşmak, bir ay görev yapıp sonra tekrar Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla insanlar dini
vecibelerini yerlerine getiriyorlar. Gayet samimi bir hava. Hoş, samimi bir şekilde vakit geçiriyoruz. Ben de günlük sabahleyin işte 9.30'da bulunduğum camide, mescitte bayanlara mukabele okuyorum, cüz okuyorum. 9.30'da. Daha sonra Osmanlı Mescidi'ne gidiyorum. Orada da oradaki din kardeşlerimize mukabele okuyorum. Ondan sonra camime, tekrar bulunduğum camiye geliyorum. Öğlen namazı kılıyoruz. Ondan sonra tekrar işte şöyle çevreye bir gezi, spor amaçlı şöyle dolaşıyorum, geziyorum. Ondan sonra ikindi namazı, akşam namazı, teravih namazı kılıyoruz. Günlerimizi böyle geçiriyoruz. Gayet güzel, çok memnunum yani geldiğim bulunduğum ortamdan, bulunduğum yerden çok memnunum. İftar kılgandan soň mahalle imamı Fahim Hazret Süleymanov Ramazan ayı faziletleri turunda söyledi. Andan Kur'an oku buldu. Onun için söz Türkiye'den kelgen konakka Hayri Yıldız isimli Kur'an hafizga verildi. Entum leha varidun. Lev kâne hâulâi âliheten mâ veradûhâ ve kullun fîhâ halidun. Meclis kurkem dua kılıp tamamlandı. Kelgen halk rahmetler eyte özlerinin mahalle meşitlerine teravih namazına yol tuttu. على طه رسول الله صلاة الله 18 may günü rayonumuzun Bikmuraz avlı Meşite mahallesi zor iftar meclisi ötkerdi. Kelgen konaklar arasında muhtasibimiz İlmir Hazret Hasanov, Türkiye memleketinden kelgen Yıldız Efendi Hayri, buanın 8. mahalle imamı Şamil Hazret Valiullin hem aktif düzülüş yardımcısı Züfer Efendi Sadıkov katnaştılar. Avul imamı İldus Hazret Asadullin akşam namazına hatlı meclisini başlap jiberdi. Şunun için Allah Teala Edem balasına şunday günlerin bildi, şunday ayların bildi. Günahlarından tevbe gelir için etip tura. Bulmaz mı iken bugün minnen tevbe sıravşı. Bulmaz mı iken minnen isenlik sıravşı deyip. Bulmaz mı iken minnen rızık sıravşı deyip. Kıl kitip tura. Koşan bende gelir, koşan dua kılır, koşan namazga basar. Biz bugün günde serialda, televizorlar koyuyoruz. Ot nerse harap etemiz ne? Balalar tozu şunda kırık bittiler, bütün seher et yenini tınlamıyorlar. Hazır sikreler, ellerini işçiler buna ellerini ise gitti harap. Şu kompüter nitehalarını terbiyeli. Şunun içinde avuldaşlarım, izgicol, turucol, Allah birgencol, bizden İslam dini. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Elhamdülillah. Beyler bile. Allah subhanahu ve teala ushbu muborak kunlarimizda, Ramazon sharifalarimizda shunda masjidlarimizga, shusha avulga yig'ilishgan barchamizga Alloh taolo xayrli, barakatli turmushlar nasib etsa ya Rabbim. Shusha Ramazon sharifinde bizning yarti oy o'zida deyarlik Alloh taolo qabullardan qilsin. Albatta endi uraza biz yil sayin selibbiz, yil sayin uraza turida eshitamiz. Ramazan turunda eshitamiz, oyatlarda, hadislarda eshitamiz, aning fazilatini da eshitamiz. Nasa uraza, ne için kerak? Ammo endi biz eng birinchi biz ko'pmi o'zimizga urazaning foydasi bor desak-da, urazaning nindir o'zimizga bir poklanuvchi startu tan yag'idan desak-da, ammo endi aning eng zo'r vazifasi, eng zo'r maqsadi ul da bo'lsa Alloh subhanahu va taolaga bo'lgan bir g'ibodat. Aziz, mümin, Müslüman, muhterem din kardeşlerim, apalar, abiler, nikahlar, singiller, Allah Teala'nın en zor selamı bilen sizi selamlayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dinimiz bizim bigerek bakta. Şeriatimiz bigerek de kişini tertipke salatırgan. Bütün yaktan da min bizim 6 yıl şu şeriatke kelgenge, dinge kelgenge, min etkenim var indi, min da çevirgen min verse şu dinge irterek kelmegenge. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Я Раббым Аллах, без синең кулларың, тоткан уразаларыбызны Раббым, киң рәхмәтең белән кабуллардан кыл Раббым. Бездән разый бул, гынахларыбызны кечер Раббым. Рәхмәт күзләрең менә кара, ике дөнья бәхете бир Раббым. Я Раббыр Аллах, шушы каләми шәрифеңнән укыган сүрәтләрдән хасил булган әрсалтларны галәмгә рәхмәт итеп күндерелмеш хак Рәсүлең Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям рух шәрифләренә иштер. Һәм без газиз өммәтләренә мәшгәл мәйданда хисап көндә пәйгамбәребезнең шәфәгатен насыйп ит Раббым. Sübhanezil mulki vel melekut. Sübhanezil izzati vel azamati vel kudreti vel kibriyati vel jalali vel cemali vel kemali vel على طه رسول الله صلاة وسلام. Төркиядән килгән кунагыбыз Йылдыз Хайри Рамазан аенда районыбызның мәчетләрендә ай буе Коръән хатим итте. Хайри әфәнде Йылдыз Буаның Хаҗилар мәчетендә Рамазан айы буе хатимле таравих намазы кылдырды. Иртәнге якта Госман һәм Хаҗилар мәчетләрендә Коръән хатиме үткәрде. Күп кенә ифтар мәҗлесләрендә катнашты. Хайри әфәнде гаит намазыннан соң туган якларына кайтып китте. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم على طه رسول الله صلاة وسلام. Һәр елны үткәрелеп килә торган район ифтар мәҗлесе быел 22-23 май кичләрендә Буа аланда хакимият башлыклары белән бергә үтте. Һәр елны ирләргә һәм хатын-кызларга үткәрелеп килә торган район ифтар мәҗлесе быел 22-23 май кичәләрендә Буа аланда хакимият башлыклары белән бергә үтте. Мәҗлестә Буа районы башкарма комитетының беренче урынбасары Илдар Фаритович Еремеев, исполком җитәкчесе Ранис Рафисович Камариддинов, Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов, район имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов, төбәк казые Инсаф хәзрәт Җәләлетдинов, шәһәр һәм авыл имамнары, Төркиядән килгән кунак Йылдыз әфәнде Хайри катнашты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Сумма амма бa'd. Барша мактаулар Аллаһ субханаху ва таалагә булсайды, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга салават шәрифләребез булсайды. Хөрмәтле Ранис Рафисович, хөрмәтле Илфар хәзрәт, хөрмәтле буаллар, мөселманнар, Аллаһ субханаху ва тааля безнең тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын иншаллаһ. Инде безнең бүген 16 көн узды. Аллаһ тааля кабуллардан кылсын. Инде бүген бераз погодаларда авызларын киптерә. Аллаһ тааля сабырлык бирсен. Менә безнең чираттагы елдагыча инде безнең район башлыгы исеменнән ифтарлар авыз ачтырыла. Шуңа күрә инде Аллаһ тааля бүген дә насыйп итте. Менә безгә монда килергә. Безнең кунагыбыз Илфар хәзрәт, Кул Шарифның имамы һәм инде безнең Камил хәзрәтнең урынбасары. Һәм инде Инсаф хәзрәт безнең казыйыбыз безнең төбәктә, Тәтеш районы имам мөхтәсибе. Алхамдулиллах, инде безнең тәртип иң беренче шулай, авыз ачканчы без инде монда булабыз, бераз вагазлашабыз, сүзләр бирәбез. Һәм инде аннан соң авыз ачкач, әкреттән намазларны укып, без инде шушы залга кирип, Алла тәсә, сулар да ачырбыз, ашарбыз да иншаллаһ. Иң беренче инде тәбрикләү сүзе, мен инде үзебезнең башкарма комитет рәисе Ранис Рафисовичка сүз бирәбез. Hayırlı geç. Müslüman kardeşlerimiz yıldagıça bugün Maradazat çiziminden aş ötkərəbiz. Özü qaytıb jitərgə girəlmey. Şuna görə birgələşib vəğəz tınlarımız, onları avuz açırımız, tutqan orazalarımız qabul bulsun. İsən sağ, tutu bitirgə yazsın. Sabırlıq bilsin barımızga da, isənlik sağlıq.
Hayırlı kech barızga da dinkadarşlarыбыз, yakşaşlarыбыз bu endi galatga kirgancha bizning endi iftor kechamiz. Näçetimiz kide har birimizga tilayimizga sabırlık, esenlik, sağlık. Bizning endi bunday yig'ilishlar mana o'zimizni birlashtira, o'zimizni ochiq nur bilan dunyoga qararga mana bir xarita endi mana masjidlarda tizilib bora, mahallalarda to'la Allohga shukr, ol yoshlar endi biz sanaymiz endi ol bizning bir bizagimiz olib bilsa hamda endi birlashtiruv, din, ruhiy boylig'ini kirituvga tugul, hamda endi tarix yoqlarin, kultura yoqlarında bizga saqlav ham nig'ituv yoqlarında şul borishida o'ti meshlar. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem din kardeşlerimiz, ruhsat etiniz. Şu mübarek mizgillerde, izgi saatlerde sizni dinimizin kurkem selamı bilen selamlarga. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Allah Rabbimiz şu kurkem jirlerge, bu jirlerine Rabbim, Allah Rabbimiz bereket, tanışlık, eminlik indirse ide ya Rabbi. Hemin de fırsattan faydalanıp, şu kurkem jiyılışlarımızda katnaşışı, hakimiyet, şu jitekşiliginden kilgen vekillerimizge, Raniz Efendi'ge, yana şulay yok ilmir Hazret İmam Muhtasibimizge, şen kumullarımızdan, müftiyimiz isiminden rahmetlerimizni bilgirtemiz. Hemin de bigrek şu izgi iftar meclislerin uzduruşu, hakimiyet başlığına Marat Efendi'ge de jitkirigiz. Aziz kardeşlerim, şundan da suyunuşlu, savaplı, hem gıybretli meclislerden katnaşabız. Gıybretli meclis neden gıybret degende, elimine şuşunda kayıtkanda, seferde yolda bulganda, şuşu buğa jirliginin hakimiyet başlığı Marat Efendi özü şaltırattı da İlfar Hazret gafu ettiğiz meşakkatler bir küp oldu şehirde, kaytıp jite almayım indi, bir gafu ettiğiz matur etip şunda oturağız indi, bizden işin dağada bulağız, anda bizden vekillerimiz katnaşacak deyip, yani özünün selam sözlerinde hem gafu sözlerinde jitkirdi. Gacayip. Eğer de 20 yıl elek siz ey Müslümanlar, ey imamlar, ey din kardeşler, ey Müslümanlar birgeleşip özünüzün jitekçileriniz bilen birgeleşip şu iftar meclislerinde oturursunuz eli diye etseler alay eytüşünü biz ahmak deyip yüler deyip eytiriydik. Lakin mana şu mübarek mizgillerde Cumhuriyetimizin türlü rayonlarında hakimiyet başlıkları urazada bulgan mümin Müslümanlarını zorla öz isimlerinden kurkem şuşundu iftar meclislerin, ağız aşı meclislerin din kardeşlerimizge uyuşturalar, uzduralar. Allah Rabbimizin büyük emrine buysunup uraza tutabız. Lakin uraza nersesi Kay birevler uraza tutmavşılar, urazanın mina kağılışı yok. Urazanın mina kağılışı yok, çünkü ben uraza tuta almayayım indi deyip nişiktir yırağayı alar, İzgi Ramazan Şerif ayından. Lakin biz ey Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de Allah Rabbul İzze Bakara suresinde bizge in evvel şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an deyip haber kılar. Allah Rabbimiz birinci Ramazan ayın bizge zikiriydi. Ramazan ayı ul izge ay bulganlığın bizge jitkire. Biz endi xiyalandık, bizge buğa getirip şulay ko'rkam motor bagajlari seyretirge, çünki endi ko'rib turamiz televizorda ko'p shigish yasayib, respublik ko'lam iftorlarini da olib bora olanda da bek motor bagajlar seli, shuna ko'ra bizge da nasib bo'ldi tinglarga bek motor ko'rkam magnali bagajlar. Biz endi Allohga shukr 90-chi yillarda din açıla, meşitler tizile başladı. Fehim Hazretleri'nin Fatahalar brigadası, Abdurrahman Hazret brigadasılar indi. Bizden bu rayonda da türlü görüşe rayonlarda büyük bir meşitler tizilişini alıp baralar. Hani şu kurayın şuşu onayından da biz indi şuşu vakittan beriyle bizden zak işletirgen imamlarımız bigrek denimini bizden bunda geldi.
муфти медаленә лайыклы булган безнең инде югары Наратбаш авылында 25 ел буе имам вазифасын алып барган. Хәзерге вакытта янарга 90 яшь тулды. Үзенә күрә инде ул үзеннән соң калдырды бер наследник. Аллага шөкер, менә имам вазифасын Сәйид хәзрәт алып бара. Гариф абый. Tanıklık Garip Bulatov Kalimullah ulu Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları Dünya Nezaretinin 25 yıllığı onayından istelikli medal bilen Müftü Kamil Hazret Semihulin isminden buleklene. Hürmetli Garip Hazret. Hem Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eyken ulularını hürmet ite almavışı bizning ümmetimizden bulmasdı. Şuna göre mine şu mübarek Ramazan şerif aylarında sizni ulug'lab, huzurlab Müftü Kamil Hazret isminden şu istelikli medalini ruhsat etiniz sizning şu tuşigizga qadarga inşallah. Amin. Allahu ekber. Sizge sağlık, selametlik Hazret. İnsanlık, iminlik, turmuşunuzun bereketi inşallah. Tebrik ederiz sizni. Allah'ın rahmetinde bulunuz inşallah. Büyük zor rahmet sizge. Beni sol hatta zorlağanı reçeli. Selamet bulunuz. Benim şu 94 yıldan beri işlep imam bulduğunda hazır şeyden beri benim orunga Sa'id oğlu Seyit Tıralana uzak yıllar işlesin benim için ya Rabbim. Allah Teala isenliğin verip tağı da yuvarlı rat başının meclisinde İmam bulup da uzak ömürler ya Rabbim. Şu televizyona birgen bileklerinize için büyük zor rahmet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. على رزقك أفطرنا فاغفر لنا يا غفار ما قدمنا وما أخرنا Ey Rabbimiz rahmetinle, mağfiretinle emetidir. Özüne gine hakiki inanı bilen inanıp, senden gine Allah'ım ecir savaplar ümit edip, ihlas günüllerimizden tutkan urazalarımızla, kimşiliksiz edip, Rabbimiz kin rahmetlerin ile bizlerden kabul et. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Abilarımızga, kardeşlerimizge, Rabbim bizge hizmet ko'rsatgan aş ustalarına, hizmetkarlarga aziz Allah'ım, sansız ecir ve savaplarını Rabbim Allah'ım nasip eyle. Ya Rabbim şu mecliste katnaşuşularının ko'ngil türlerindeki bulgan izgi tileklerine, izgi murat, izgi maksatlarına erişirge nasip etsen iyiydi. Allah kılgan iftarlarını kabul etsin, yumartlığı bilen ecirlerin bilsin. على طه رسول الله صلاة الله سلام. Быйыл Яңа Шәшкап мәдрәсәсендә беренче мәртәбә ифтар мәҗлесе үткәрелде. Ифтарда район имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, Камилә мәчете имам хатибы Гомәр хәзрәт Шигапов катнашты. Ифтар үткәрүчеләргә олы рәхмәтләр белдерелде. Bir bayram kebek Allah'a şükür bu medrese binasında mınışlay ağız açıp oturabız, rizıklanabız elhamdülillah. Hani bu bir universalliğine bir bina, bunda ders de birile, hani bunda orada tutuşlarına iftar da kılındıra, bunda namazlar da okula elhamdülillah. Bu büyük bereketli inşallah kileşikte de şlay matur ettirip faydaga işletirge bu binanı Allah Teala nasip etseydi inşallah. İkinciden indi elhamdülillah indi bizden 18 gün uzdışla bit bugün. 18 gün tamam buldu. Bugün bizden indi kiş 19. taravih bula. Ramazan ayında 5. ilişke ekirtine kirip barayında irtegeden bizim 5. iliş başına Allah dese 5. ilişinde ol cehennemden kıtulu günleri. Nese ol cehennemden kıtulu günleri. Mine Allah Teala bizlerimizne dünyaga yarattı. Şöyle bir dünyaga getirdi. Bizge şuşu dünyada yaşarga barşa mümkünlikler bizge tudurdu. Elhamdülillah biz
Şuşu nimetler bilen eğer de dünyada şu rızıklar bulmasa biz yaşayamazdık. Şula bir. Eğer de dünyada şu kıyaşı bulmasa, indi jile bulmasa, yağmuru bulmasa biz yaşayamazdık. Ama Allah subhanahu ve teala şuşularını barısına sizge birdim, minna şükür ediniz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ya Rabbim. Aşbu kullanatı kerimlerimiz. Okuda bulgan hata kimçilerimizin kin rahmetle gafu etip okanlarımızın kabullardan kılsan ya Rabbim. Hasil bulgan ecir ve sablarını ya Rabbim aşbu mizgillerimizde. Bizden sizden de muhtaç bulgan merhum etiyenlerimizin, ebi babalarımızın, irham kız tuganlarımızın, halal cühütlerimizin, bağırcımış bağlarımızın ruhlarına geçtir. El mağsuze bin ihsan, el bidat, el bidat. على طه رسول الله صلاة الله. Komarov bistesinde яңа төзелеп килүче мәчет бурасында изге Рамазан айының 23-нче кичәсендә ифтар мәҗлесе үткәрелде. Ифтар ашы мөхтәсибәт белән берлектә үткәрелгән тәмле ифтар акциясе белән башланып китте. Килүчеләргә хөрмә белән су таратылды. Акшам намазына хәтле мәчет имамы Шамил хәзрәт Валиуллин кунакларга Рамазан айы турында вагаз сөйләде. Мәчеткә садака бирүчеләргә, булышучыларга мәхәллә исеменнән олы рәхмәтләрен җиткерде. Намаз укыгач, ураза тотучылар әзерләнгән мул табын артында сыйланып утырдылар. Ифтар ашын үткәрергә булышкан хөрмәтле хатын-кызларга Раббыбызның рәхмәте ирешсен. على طه رسول الله صلاة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجلال. الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا حبيبي أنت نور العاشقين يا حبيبي أنت نور الغارفين ربي صلي ابن الخير العارفين كل أليف فربي كل ذنب المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الملك الخنان المنان سبحان الملك الديان المغروف بالغفران والموصوف بالإحسان
البذاق البذاق الفراق الفراق يا شهر رمضان اللهم يا قديم يا حكيم يا عليم اغفر لنا يا كريم يا رحيم يا خليم يا أرحم الراحمين البذاق البذاق الفراق الفراق يا شهر رمضان سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والرحمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبحان قدوس رب الملائكة والروح على طه رسول الله صلاة الله. Шуның белән безнең эфирыбыз тамам. Мин сезнең белән саубулашам. Тоткан уразаларыбыз, кылган намазларыбыз, кылган дугаларыбыз, теләгән теләкләребез кабул булсын. Һәр кайсыбыз Аллаһы Тәгаләнең саклавында, яклавында, рәхмәтендә булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле буалылар. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله